uJehova wathi uMose naBaroni, "Cabunani umlotha wasezulu ezandla zigcwale." uMose awusalazele ngaphezulu phambi kwabezwe baFaro. Uyakuba uthuli ezweni lonke laseGibhithe, luphenduka amathuba. Kumele izilonda kubantu basezulwini ezweni lonke laseGibhithe. Bathabatha umlotha waseziko bema phambi kukaFaro. uMose wawusalazela ngaphezulu, waphenduka amathuba. Kwamile izilonda kubantu basezulwini. Uthini wena? Umlimi wami usebenzisa anything. Amen.
isichotho ezweni lonke laseGibhithe, phezu kwabantu naphezu kwezinkomo naphezu kwemithi yonke yasendle ezweni lonke laseGibhithe. Ngosuku lwenduku yakhe yasezulwini, uJehova wathi umuduma nesichotho unyazi wehlele emhlabeni. uJehova wanisa isichotho ezweni laseGibhithe. Kwakukhona isichotho nonyazi olunganqamukile kanye nesichotho. Kwakunzima kakhulu. Kwakungabonanga kube khona ezweni laseGibhithe okungako ilokhu laba isizwe. Isichotho satshaya konke okwakusendle, abantu nezinkomo ezweni lonke laseGibhithe. Isichotho satshaya utshani bonke basendle udiniwe. Saphula imithi yonke yasendle. 26. Amen. 26. Kodwa ezweni laseGosheni lapho babekhona abaIsrayeli kwakungekho isichotho. Nasi isichotho sisukela abantu. Lingananzela wakhona abalale isixwayiso sikaNkulunkulu. Engakachithi izolo yaletha ixwayiso phambili. Abatshele ukuthi baleka khona ufukutshana umhlaba wona. Kubatshela beGibhithe, batshela uFaro, batshela abantu abasegameni bakwethu lenkomo zabo ziphendukile. Uzwile Faro, umuntu uyaletha isichotho la. Okuzafika la ungekho endaweni ekhaya ungagodukanga indaba zabo kuyafika khona. Abanye balalele, kithi abanye abalalele. Bayekela icebo zabo ziselusa, bayekela nezifuyo zabo khona. Weza baba isichotho sachaza lefu. Kwafika inkomo nabantu kwaze kwafaka utshani. Kodwa konke khona ugcine eGibhithe. Ethawuni kwe-reserve emaplazini ka-Israyeli akunayifuntwana yafana. Abakhe kuya izimama zephasini. Izimama zephasini. Isichotho singatshaya everywhere. Kodwa bakaJehova uyawagcina. Phasika liyamangalisa. Iyavikela. Amen. Sasebenzisa ibala lesibili. Iphasika iyaprotecta. Ukuthi ulizwe kahle. Phasika liyavikela. Yeah.
Mose wathi siyakuhamba nabatsha nabadala. Faro wayeyalimela ukuthi bahambe besithi yena no hambani lina kuphela abadala lichiya abantwana. Mose wasesithi hayi siyakuhamba nabatsha nabadala, siyakuhamba nabantwana bethu besilisa nabesifazane nezimvu nezinkomo ukuba sinomhlangano kaJehova. Amen. Ilanga lelana lomhlangano lokukhetha lelana kodwa sikhetha ukukhonza uJehova. Liyakhumbula wathi uJoshua mina nendlu yami sokhonza uJehova. Lapha-ke khangelani madoda abasabona ake libonise imangaliso. Umlimi kakhonzwa ngubaba kuphela, kakhonzwa ngumama kuphela, khonza labantwana. Cela umusa namuhla kumlimi ugcwaliseke lokhu endlini yakho. Makhonziwe yedwa. Hayi, akubambe lesi sithembiso umtshengise umlimi lesi. uMoses wakhuluma baba wathi mina nabantwana bami abesilisa nabesifazane ubaba nomama basindise nje. Sindisa labokhulu bami, sindisa labosisi bami. Ya, wonke umuntu kumele impilo yakhe lapha endlini usindise abantu. Akwenziwe legama likaJesu. Siphela izihlobo zilizwe ivangeli. Aphume eGibhithe amatshabalaliswe. Wathi kubo uJehova angahamba nani xa ngilivumele lihambe nabantwana benu. Bhekani ngokuba kukhona okubi phambi kwenu, amakha. Hambani nina madoda nikhonze uJehova ngokuba nifuna lokho. Baxotshwa ebusweni bukafaro, abaxotsha besithi bayawumana. Ayamelani indaba yokuthi bakhonze. Usathane mubi indaba yokukhonza kafaro. uJehova wathi kuMose verse 12, yelula isandla sakho phezu kwezweni laseGibhithe kufika isikhonyana sinyukile ezweni lonke laseGibhithe sidle utshani bonke bezwe konke okusebenza esiqothweni. uMose welula isandla sakhe phezu kwezweni laseGibhithe, uJehova waletha umoya wasempumalanga ezweni waphephetha usuku bonke emini nasebusuku. Waphephetha usuku lonke emini nasebusuku. Sekusile umoya wasempumalanga wafika nesikhonyana. Isikhonyana senyukile ezweni lonke laseGibhithe, sahlala ezweni lonke laseGibhithe sinzima kakhulu. Ngaphambili kwaso asibonanga sibe khona isikhonyana esingakaso, nangasemva kwaso asisayi kubakho esingakaso. Intethe sagcwala umhlaba sathi singathi njengebethu sembese ubuso bonke bezwe lonke, izwe labamnyama sadla utshani bonke bezwe thina nezinhlamvu zonke zemithi eziseleyo esiqothweni. Abasala lutho luhlaza emithini nasotshanini basendle ezweni lonke laseGibhithe. Akukhumbule wena amahlamvu zihambile zihlala zinjani zazo uziliswazi kuphela zona phansi sonke idesert emasimini nasegangeni akuselatshani bempofu babasala ngesithotho sokudliwa ezingethe kazazigcwele zona ungelandawo engelathethe kokunyathela umuntu wehlala wayelala okugcwele isikhonyana yonke indawo kuthiwa sikade sibe khona endasuke sibe khona esinjalo. uFaro watshetsha wabiza uMose wathi ngolile uJehova uThixo wenu nakimina akumthetheleli isono sami ngalesi sikhathi sodwa. Khulekani uJehova uThixo wenu ukuba asuse kimi lokhu kufa kodwa waphuma uFaro
lonke laseGibhithe. Umlimi noma utshaya ngomkhuhlane xa kungathandazwa ngegama likaJesu, uthandazo lwemizamo phela ngegama likaJesu, siyahamba sikhona, sihamba kungasalila thesi, siyahamba isifo sakho mosi wathandaza sahamba sonke isikhonyana kusalana ngemali akusalana lokuthi example yakho asiyizwa wahamba konke ungathandazelwa mzala uyaphila isifo senyamana nasihamba verse 21 uJehova wathi uMose ufakwa lokho sezinhliziyo yakhe abavumelanga abantwana bayisebenzisa abahamba. uJehova wathi kuMose, yelula isandla sakho ngasezulwini ukuba kube khona ubumnyama ezweni laseGibhithe, ubumnyama obuzwakalayo. Mose wethula isandla sakhe ngasezulwini kwaba khona ubumnyama obunzima ezweni laseGibhithe izinsuku ezintathu. Ababona izinsuku zabantathu kungasuki muntu endaweni yakhe. That's why I saw expression. This is reality. Wehlezi khona unogalelo ngasuke siyaphuma. Ukhuma wena suke sizala. Ngoba ngabe ngabo kwambiwe njalo endaweni. Umlomo kaJehova uthini. Yesabe. Kungasuki muntu endaweni yakhe kepha bakhanya amakhaya abo bonke ama-Israyeli. Ezibhedlela Verse 25. uMose wathi sinikele esandleni sethu imihlatshelo neminikelo yokutshiswa ukuba sizabe noJehova uThixo wethu. Siyakuhamba nezinkomo zethu. Akuyikusakanisela ngokuba siyakuthabatha kuzo esiyakukhonza ngazo uJehova uThixo wethu. Asikwazi esiyakukhonza ngakho uJehova singakafiki khona. So there's no reason to change to come. Somebody got a Ufaro wathi kuye, suka kimi
Moses wathi utsho kahle angisayi kubuya ngikubona ubuso bakho utsho kahle Father angisayi kubuya ngikubona ubuso bakho amen sakhuluma uprofeti kathi ufana loyala uthanda abazali bavume hayi isikhathi isithaba sasitshaya isikhathi So
Esse sacramento do mais. Se teu bicho se transforma,
Yes.